Pak Sulan dan naya tu pantas. Nah, harapkan HP tolong disait agar ibadah kita boleh berjalan dengan Shalom. Selamat hari Minggu. Nah, kamalakbiran ang lalu lako mana malakbina ya mau puang talu sang buah banang tontong umpamanasa kuasa pak kamai ya pak pasakena tae upuna lan mintu allo katuanta lana patongan komi puang ya moto ang kitontong matoto lan kapatonganan udi umpakalakbi mai komi mintu kombongan na puang tapantan paranno-ranno kanasay pak rondongan na puang tui misa panglisuan kada wa rondong puang talu sang buah banang kabendan tamenani pangkei puang tuambeta Pangkei puang tuambeta pangkei anak tunggana pangkei tupena masalo talu sambua bana haleluya haleluya talu sambua bana. Pangkei tu datu suruga puang marupata pangkei tu datu kombongan sangulele di kulau haleluya haleluya sangulele di kulau. Haleluya, pemalana tolan kada tuana, tuna soro alobongi, yo olo malabimi. Haleluya, haleluya, yo olo malabimi. Kilo solanasang yatu kami nombanta dadi lansangan na puang matua ambe anak ya puang kena masallo. Amin. 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 Salama laku kamu ludiomai to masallo. Puang talu sang buah banang rondong. Rondong duka kalian. Nalandi atuna tulang basa Pak Pudian salak karua ayat misa selakosang Mazmur 8 ayat 1 tadi basa sisa sonda o puangki Sang pada malabina tusangami lan mintu narande tanah pada langit kamalakbiran. do pudukna pia mali Bini udanan kamatotoran Totok mintu walimbi ami tang pasu itu walimbi ya to tambuk
Yang kutingara langit ni panggaraga lima. Ya Sia bulan bulan mabintoen mabintoen tumangka tumangka mikombong. Apa toda ia tutulino ka ilalairi. Batu ia tu bati tolino tolino ami ami saile. saile. Moi susito pabandiongan tirit pa ganna anna kapenompan. Ya Siami ni makatonu makatonu kamahiran sia kari pangeran. Yamang kami angka parenta mintu panggaraga limami. Ya tu mintu na Yo tekna. Domba sia sapi solanasangi. sia mintu olo-olo di ulu padang. Manuk-manuk daulu langi sia mintu pale lantasik. Yang mintu benono na mayo lantas kalua. Opuang, opuang. Pada mala adina kusangami lamintu rande. Yang malam hitungan tubuh nasi patuntun di buri lantungku dan layuk nabuah jauh buntu inan mainana. Napa bayan motu kalenya misulan tongkonan loyuda anda meda ditambah kuku supenti lindungan matoto. Opua tantore kipudi tusanga minang malabi mandala koran dan nalangi manasa tongan tupuanta. Yang membuang kapenom banda uang tuntun saya kuda tudisi turan-turanani landa saya lakona abi. Dulu solanasang tunang kamasi puang domperangi ki karonto na parenta diala lamai Yohanes pasala sang pulo talu angka talu na apa saya lako talung perangi kadan na puang misa parenta baru kubengkomi iyo matu si pakaboro komi susiaku pakaboro komi ikua ami si pakaboro luka ya motuyan nate lanani tandai mintu tahu mua anak gurungku komi toke si alamase komi Kambasewalimu dakabiri bebasana Yesu lako tauna kambasewalimu dakabiri maikomi Yesu lu anta turui.
sewalimu daka diri turui parentana saya lakona. Sulukku tuna kapan sepuang matua mai komi tarampo di olo malabi na puang matua anta mangaku kumba studiona dosa sia kasalanta o puang inang taru ki kana sai kumualan mintu tengka keedeki sia katuangki nenek kan umpa adikki penami ulen duit dosa sia kasalangki. Ta itu maadin laki pembunian dio olo malabi ime opuang. Lan naya moto tote mote saikan umpa modiongan penangki mengaku dosa kumua. Opuang talu sang gua manang Tiromi tekame taumi manasa inang ponlotongan penangki unakui dosa sia kasalangki lako kalemi sia lako duka padangki mak rupa tau ponlotongan penangki mekatoba opuang denopa anaya tumintuna katuangki mak din la menjadi kamalak birami. Oh Yesus puangku tuku kembali ku tampi salahku Yona sangami kamu bela baku mama setongan mamaliku mati tutuan matoto nang kamu tudolo ungkam masena mi pade salahku ilan rarami oi mi pasan pari tang bagian komi mamaliku mati tutuan matoto. Lako kita tulan kapentuarasan mengaku dosa. Di pamanat sasule tukareba kamasokanan. Kudia lalam mai Yesaya pasal misa angka 10 karua. Ami mane male mai mak tutu kupolei komisalu kadan na puang. Moyan na susi kaseda tu kasalami manasa lame mabusa susi ambun makko. Moyan na mararang susi karamisi manasa lame mabusang ten tobulu domba. alami matuna la sorongan pemalak talaku puang kadana puang lanan paki yamoto lemai ngakna osoran datu sang pulanan nan ayat 20
non kasera. Palulakoi puang tu kamalak biran na sanganna. Penolan ni tu pemalak sia menomba komi di kolona. Tupu komi menomba lako puang, pokasa pakaian maindan. Langkom Angkong bosan damairi tupuang liu balapi sebotongan pakamasya ni bengkang. Mi sorong anak tunggali ulah bagi sinalino nasudut tu pakamase mi bengkan buang. Pasake pena masalo Tuhin tutup para luna Kaboromi sia kuasa mi bengkan buang. Harimani penombaki katuoasya jamanki damintu barang apangke mi bengkan puang. tatole. Dan mairi tupuan liu baladi sebotongan pakamasya mi bengkan puang. Mi sorong anak tunggali ulah bagi sinalino nasundun tu pakamase mi bengkan buang. Pasake pena masalo nami tutup para luna kaboroni sia kuasa mi bengkan buang. Dulu solanasang mai komi tamas sambayang. O ambek ki dau surga, rampokan usorong penombaki, lan pengkarangan, o tale sukaran aluk. Mintu nate jala lamai tuyananmi, bengkan kipalaku, ami pasake, solat pakaleki, angki pake pak pure. Pasake duka itu to umpana tai lan pombongan na pomalak bisa ngammi tarima mipang belana mintu nate kepalaku dan sangan na puang tak baki
salangki. Yesus, amin. Kanan kani danian iyang parongkoki lan anak tunggana nang kami kembali angga mama senang. Kombongan salo na puang may kami anta pasakka itu basan surah maratu yang tu dalam may kadadian pasal misa angka misa saya lako pasal 2 angka maafin na apaan nama Pak Basan maafin duan sampai 2 Korintus pasal 10 talu angka 10 misa saya lako angka 10 talu keronto ona Pak Basanto nalamay Matius pasal 20 karua angka 10 saya lako angka 20 antamanen bahasa siya unanong itu kadang napuang may komita masambayan. O ambe iki puang matua do suruga puang liu kaboro sumpu mamase lako kami kaumi. Tupuang tontong kitinggara tuka kimanta lulangan lamintu alo katuangki. Melambi to temo puang say kantuk kumenomba mati olo malabi ini. Untanda bilang itu dona mamasemi laku kami solanasang. Ondong pio puang mi pasirampu mokan hidukun tamate banua kabusungami. Pada penoloan katuangki siang penombai kami opuang. Opuang mamali ikan laurang itu kadami. Lombasay siya lonanungi. Ya mo to opuang maranukan kumuha kamu lembong soran ni itu pena masalo mi. Lantang tangaki kemelambi to temo. Niya tu kadami tadi pa apayambaran. Tahun nalakatan lampenangki sialan mintu tengka keedeki. Angki pake tuo batta ulolangi telino tu mibempakan ni. Kuasai teinan dia te upuang dia kuasai tu penangki. Angki maadin nun tandai apa tu patu borong na kadami lako kami solanasang. Ondong pite kau nami opuang ang pakule. Ia moto pakai ekonomi. Tu kadami lako kami solanasang. Mak kara-kara mo kami opuang bilan nasakka mukan lomperangi itu kadami.
Pagari salabudangki mitari makan rampo mas sambayang mati Allah malabi ini. Umputete tangan na puang Yesu puang pelaabaki. Amin. Basanta mak pimpinan dalam polo kadadian pasal misa ay lako kadadian pasal 2 ya 4. Mazmur pasal 1 Kejadian Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4. Dua tu kadan na puang. Kadadian na langi solalino. Yaton na tipamulan na pada di puang matua tu langi solalino. Ya tulino tang tibori pa. Ya tak bang pa apa-apalan. Ya misa patasik. Na iya tu penaan na puang pa mau sumayo dao. Makadam itu puang matua kumua. Taden tu masiang. Natiroi puang matua tu masiang kumua melo. Napasi sarak mi puang matua masiang. Tangami puang matua tu allo masiang. Nabongi tu malili. Namangka to makaroin mi ya melambi ya mo allo anak. Makadam itu puang matua kumua taden tu batara lan tanga uai anna pasi saraki. Den mi puang matua tu batara anna pasi saraki tuai dong nalu ya dio nalu. Jadi mi tangami puang matua langi tu mak batara. Angkato makaroin mi saya. Makaroin mi siama lambi. Ya mo allo makanat. Makadami tu puang matua. Kama misa roko misa inan tu misai nasambo langi. Tombo tu rangkean tadi mi. Tangami puang matua kapadangan na rangkean. Ya iya tunani mak misa ui nasangai tasik. Iroi puang matua kumua melo. Makadami tu puang matua. Ya tu padang lan ya tu padang daun tuon riu. Ya tananan ya kayu membuat puru tak gana. Te lan nalu kau kulina padang jadi mi. Natiro mi kami natua mi padang tu rio sia rio ya tananan kelite tak gana ya kayu membuat. Te lan nalu tak gana. Iroi puang matua kumah me. Namangka to makaron mi sia melambi. Ya mo allo mak pentalun. Kadam itu puang matua. Aden pira-pira apa parang lan batara dawangi. Anna pasi sarak itu allo na mendadi tanda ya pentawan ya umpamanasa allo. Ya kumua anna mendadi apa ang karang tara daulangi narang lino jadi mi. Paden mi puang matua tak dua apa parang kok kapua. Apa parang jatuh apa parang warna laum parenta masiang. Jatuh apa parang na laum parenta bongi. Anap kalan ni batara daulangi satu arang na ya parenta allo ya narak masiang nam atiroi puang matua kumua angkat ya melambi allo nak pen pak nak pak nato mak kadam itu puang matua kasih bitokan tu pai pak tu pira-pira
kapenana sialaden manuk-manuk jaran lan lino jalan batara daulat. Jadi mi puang matua bale kapua siam tuan kan lang to ay gan manuk-manuk pani gan iroi puang matua kumu akemi matua nakua kati kalle-kalleang kom ya samembaka na komi kapon pai lantasik ya tu manuk-manuk baka lan namangka to makaron mi siamelambi allo mak pitanah to mak kadami puang matua kumua ya tulino laung pabuto nampa penan situ ganna ya tu batuan ya olo to mento ya tu Mariana ganna jadi napadadi mi puang matua tu min olo-olo marira situ ganna yamin patuan situ ganna o kulina padang situ mi matua kumua kadami tu puang matua kumuang oke umpadadi ki no pantang parundu na parenta itu min bale antasik manuk-manuk siamintu patuan siamintu olo-olo dio jadi puang matua tu lino jadi rupan na jadi mi ane sakemi puang matua kaduai makada lakona hati kakak komi laloi aparenta itu bale yana kuah puang matua mantongan kukua min tanan ke tande tanah siamin kayu ke nah ben moko ya tumin olo-olo mari manuk-manuk daulula olo-olo ben donglo na nana bemo na daun-daun ido tanah kande tadi mi Iroi puang matua tumin apa dadi tendu tongan apa dadi tendu tongan melon angkat pen mi samelambi allo moto tulangi sokalino yamin na angka di patepu ya to na allo mak pem na patepu mi puang matua tu peng atau roto na allo mak pem itu tangan apa sake mi puang matua tu allo mak pem ya apa madatu karena iya ni untiroi karang pengkarangan na angka na karang to oto tu ulelian dio dona ti pamulan na langit tadi Basanta maapenduan Yuliai lamai maapenduan na surana Rasulu Paulus lakot tus pasala sangpulo talu ayak sangpulo misa saya lako ayak sangpulo talu 2 Korintus 13 ayat 11 sampai ayat yang ke kadana puang matua nakua Pak pakilala siapa ngandona Rasulu. Mak katampakanna, kamu siuluku. Parannu komi, tuntun ni
Besilena, ala komi pak pakilala, sangina komi, sikaelo komi, anna puang matua mora, tukotokna kamamasean, ya kamarampasan, rondong komi. Pada sisa lama komi, kasih tudung masero. Pintu kemasallok parampo salamakna ako kaleni. Anna kamaturutuan na mora puang Yesu Kristus napak kaborok na puang matua na kasiturutan na sallo rondong komi sola nasang. Pada moto kadan na pua. Haleluya. Indesia tu kareba kaperanuan tu natonoran ni Matius pasal 20 karua angka 90-anan selaku angka 20. Malemi tinde to 10 misa lako Galilea. Misa atanete apa manas samo Yesu lako tau ya tomai. Yaton nakita itu Yesu tukumi umpen noloi apa denduka tau bata na pentireke ini Yesu anna makada lako tu tau nakua intu una kakuasaan disorong mo lako kaleku dao suruga alan telino yamoto male mo komi ipo pendadi anak gurungku kumintu na bangsa ami dioi tama sangan na ambe ya anak na pena masallo dia mi adai kusitu mintu na kupa pian nanan lako kaleni ni isan kumua aku te atontong na usi solang komi tay lako katapuranna ino. Culo solanasang ya tului gente to mau pak ya mo tuto rangi jonan nungi tu kanan na puang atontong umpogoi lamintu bapak katua. Puang bangka membukada. Bukan
Julo solanasang tuna kamasay puang. Salama si tamumali siman sidup pakaboro lako mintu kombongan masalo na puang matua. Apa kareba? Ana takoto madingin-dingin ba atau tang manakar ketiba satoraya tena. Kutole biya apa kareba? Manasu mereka. Mereka paring tak ikut tanda itu di kuah salama apa raka. Yanda dulu kampung topisan. Yo muncul lu tangalalan tas hitam tau di kuah. Manasu mereka. Yo le. Oke jogi itu ngambanuan tato dari kuah talendu opa. Iya. Latanan nung sola nasang tu kadan na puang matua tu mangka ibasa lamai sura maratunna lan misa panglisuan kada di kua pokadai narondong puang talu sang buah banang. Jadi di Palembang tama bahasa Indonesia agi-agi na kua Allah Tritunggal menyertai. Iyan tak itu tandai bahasa Toraya. Jadi yaitu tema Allah Tritunggal menyertai. Juluk solanasang tu apa kaboro puang matua. Pangantaan ba atu pangrondong na puang lakomintu toma patongan. Ia mau misa pa indoran na dandin na puang lako kita mas solanasang. Dandin na puang matua lakomintu isin na telino na pasundun pangkadadian na Pong Yesu Kristu. Ia tu disangan na anta puang matua batonan na kumua puang tontong usi solangki. Puang tontong usaladangki. Tontong rondongki. Ia torro lantanga alaata. Alan kaleta si misa ata. Lalalyo toongan banuanta. Ia lalyo apa misaran. Pa atu ka pa arapuan. Yan nata na rondong kipong matua. Manasaya kumua ya tumintu agan katuan. Tae tala bisa tingoy. Oyo. Sangabami ke din itu saba ala dadi lalu tanga-tanga na tondok. Pa atu ya ke narampoi kaleta. Yan nata na di satuan tupong batua. Mana sekumata eta bisa. Lonoloy tua agan susito. Kita edukan ta bisa tandai kumua. Umba melona sia umba karakena. Kita ena panundu meloki puang. Ku ngoi batu noloy mintu karakara. Pangantana puang matua taen na dalam bahasa Indonesia tidak sporadis. Taen na si pisam-pisari. Apa di kanapai kumua itu pangantana puang matua. Tang leluk mintu kalau patuan. Patuanan na taru iperasai lan mintu agan katuan ta. Julo solanasang lan sangan na Puang Yesu puang pelabakta. Ia nalan gereja di Pokada tu ikua Trinitas. Batu puang talu sang buah banang. Ia mau ia una anak kapatonganan
lako puang ukita to makada to sarani. Apa sih lu solanasang yan na di pemarangalan sura madatu pamulay di pamulay jo may kadadian saya lako kada ombo ito pistan to na maakuis taon de jemaat keramat itu disanga kada ombo na kota elan alkitab leka na kuyaman na itulan wahyu ya padahal lisanga kada ombo tu wahyu iyo yung katampakan na surah amadatu to jadi ya itu disanga kada ombo wahyu utole pagkukuha iya tu disanga uang talu sang buah banang yan na di penunu ba tu di ilise lamay surah amadatu na puang matua inang tayo na dia paralan tayo diruki ilan kumua Trinitas ba tu puang talu sang buah banang apa iya kumua saaburan puang talu sang buah banang napake to masallo ba tu ambe gereja lalu sabu urarai Tudiona puang matua ia mutu ambe anak na pena masallo apa mereka na ia tu puang talu sang buah banang ia mau na kapatonganan na to sarani ia tu pengadaran dia hukum bang pa nasi pak kadai batu nasi tanggai kan Allah tangana to sarani apa ya tu kita tutoba patongan kuna pasalama mau puang matua la tontong ia di kanapai sia di patongan ia di katotongi mo ia mo puang na katuan tato ia duka mo puang na mendia tanta jadi dulu sonanasang Trinitas merupakan misteri terdalam dari iman Kristus. Yang telah tangga taruh itu apa ya merasa CPD di tangga CPD na papusaki. Jadi kukua kumua tapato ngamia kumua te puang talu sang buah banang ia mau puang na katuanta ia puang na mendiatanta dia murato na khotbah te minggu to temo menurut kalender gereja Toraja di Saabu sia disangai kumua minggu Trinitas jadi kutole pikumua ta etalon surak ki tudiona Trinitas pak tudiona puang talu sang buah banang apalamai pak abasan surah madatu tadi patongan kumua Trinitas ia mau puang pada dilino langit na mintu isna kulendui anak napena masallo anta tandai sidi kumbadikua kumbainan itu puang talu sang buah banang ia mau puang tontong usaladang ki pai komita tiro isule tujuan Pak Basanta pamula do may kadadian nina di basa kadadian misa saya lako kadadian kedua angka 4A. Di sana ceritakan tentang Allah mencipta dan memelihara ciptaannya. Dari sejak awal telah hadir Allah dan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, mencipta. Dalam Kejadian 1 ayat 26, jadi kupasi dirorobang masih di itu supaya
temai siulu tatu takali tu bahasa Toraya ya supaya den sidi na bala ko to banon na. Kejadian 1 ayat 26 semakin diperjelas tentang ketritunggalan Allah ketika dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita batonan na kumua tanya kalena misa-misa. Apa di pokadalan surah maratu kumua. Baiklah kita. Batonan na kumua den tosenga. Iya moto tu digente talu sang buah banang. Nalan Matiu pasal 20 karua angka 10 kasera saya laku 20. Yesus memerintahkan para murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini saudara-saudara semakin jelas kepada kita umba tu disanga uang talu sang buah banang. Kasi taruna napi pasan ni Yesus laku muriina nakua laku rondong komi, saya laku ketampakan nalino. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya dari bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita meyakini bahwa Allah Tritunggal, uang talu sang buah banang, adalah Allah yang mencipta dunia dan segala isinya. Di dalam sang anak dan melalui kuasa Roh Kudus. Tindakan yang penuh kasih tersebut terus merawat manusia dan seluruh ciptaannya dan memuncak dalam karya penyelamatan sang anak melalui kelahiran Yesus Kristus. Dulu solanasang tunak kamasay puang. Ia mote tu maindoranna dikatapai itu kita tomakada to sarani kumua dia tu puang talu sang buah banang puang mangka padari langit solalino dia mintu istina anak tungga anak yam tu Yesus Kristus ulendui kuasan na penama sallo mama sena ia pak kaborona puang laku kita tolino. Ya laku mintu panggaraganna. Noto dan puang Yesu akuasanna puang pena masallo. Dulu solanasang tu nakamase puang. Ya tu garonto na pa abasan surah madatu ya mutulan may 2 Korintus 10 talu angkas sang puluh misa saya laku sang puluh talu. Ia mau tu surah amak ketampakanna surah na Rasul Paulus laku kombongan di Korintus. Ia tu surah 2 Korintus biasa duka disabuk kumua surah awai mata. Surah awai mata. Maafin harus disanga surah awai mata. Belanna ya tuatu ya tu kombongan di Korintus marasan bang untingoi kama susan ya Pak Adik. Situasi waktu itu yang dialami oleh jemaat di Korintus benar-benar sangat memprihatinkan bagi jemaat yang ada di. Mereka ditekan oleh sang penguasa, bahkan orang lain ketika itu. Natandai sianisan Rasul Paulus tua agan natingoi kombongan di Korintus. Kanya mana belanna pasabaran apa adik kita senga apa den duka wa agan bu utu lamai
paamisaranna jemaat Korintus. Dia tu pasabaran tania joman ni may salian. Apa mo uturo ka lamay tuan. Adalah kombongan le, di ko paamisaran le. Iyo. Ya seta di pumala tu may ya pakai iyo. Dia maroto si ulo solanasang naurungan ni masura tu Paulus lako kombongan di Korintus. Dia tu pakilalan na Rasul Paulus lako kombongan di Korintus semua lah dipanunduk melo tu disanga paamisaran lalu kombongan. Dia tu kita kombongan ninde karama inang matajang moto matontong ki pasang kutuban ne penanta sia kaleta umpu di sempakala abi itu tangan na puang unnolo itu jolo mintu na agan ipatu lako mabuti mo lako kita masolanasang to kundio may tongku mentamin de karama inang kupe marasay liw kupe masanangi ibisa nga paamisaran lang kombongan karama. Iya mo to saya lako to te mo kubat ta abang isolangki isolanasang te kusange tu perasaan ya te tania kumanna ya susinda sia ne parantian jong liu sia arenge jong liu tu matutuan na pato tangku sabu si misa tantu ta terasai nasang tu disanga paamisaran ni karama. Ta na susi tonda dio kombongan Korintus waktu ya to. Den tu tahu maina kalena. Den tu tahu usang abang kalena yeri. Den tu tahu nasanga solaki roko palopo. Apa tuh Pak Joni? Ma jago-jago ile. Oh, dia nendek karama ta itu. Ya. Itu. Dia moto namuk kumbang tu puang umbengki katan lan kapaamisaran. Umbengki kuah panaanga tanga atas ya penanta. Napasak ki puang matua lante kombongan inde karama. Dulu solanasang tunaka marsay puang. Yaitu pakilalan na Rasul Paulus lako kombongan di Korintus. Ayat 10 na kursus ite. Makatampakan na ikamu siluku. Parannu komi. Tuntun ni tumi posialeena. Ala komi pakilala. Tangina komi di kailo komi. Pakilan na Rasul Paulus te tantu rampoduka lako kita si misa-misa ta. Iyan na den susito taruuna na kuwa Rasul Paulus anna puang matua mora tuo toona kamamasean ia kamarampasan kurondong komi. Ekutana lako kita umbara susi tu disanga na rondong pengamatua. Ya moke. Pindan na ratu maadi ma kesaksian te. Umba susi tu disanga na rondong pengamatua. Karena may male-male mo te le. Yo satu pala. Yo. Ya tu na rondong pengamatua. Pak pasusian bak tu contoh kena lambi iki kama susan kena lambi iki kapitukan uang matua makuasa bulendokan ki jomai
Dia mau misa contoh to, Pak Aposusian to. Waktu di kompokadai puang matua bengki nafas kehidupan. Oh, tak ada kok tanda itu tumbuh bahasa Toraya itu. Tolong nak nek peringnya. Apa tuh disang nafas kehidupan? Yo, tak sangai bang itu. Jadi nata na rondong ki pong matua. Kira nafas susiman na ki te pong matu ko male sau. Oh, male sau. Ditaruh na ia tu puang talu sang buah banang. Ulendokan ki dia napasitoyangan ki yomai kasanggangan. Sebuda pato tu maadin sabu umbatu tanga rondong puang matua. Ya beto esiulu ko solanasang. Mai mo komi ata tontong umpatongan ni kumua. Ya tu mintu agan katuanta. Tontong na rondong puang matua puang talu sang buah banang. Denopa aka matuturuan na mora puang Yesu Kristu. Na pa kaboro na puang matua. Na kasih turusan na pena masallo rondong ki solanasang. Ana popendadi ki saruran rongkok. Saruran saluran le yo do tagar itu pisan itu saruran olaiway yo ya napopenda diki saruran rongko laku padanta maarupa tahu ya mintu panampa balabi ina puang susito na pogau puang talu sang buah banang lako kamu ya lako aku lako mintu tompatongan ni amin ya amin bersemangat. Ang maratu di sang mak bas Toraya. Kumbang tak na kilala itu apa lah di pokada. May komita tama atu tama nanungan nanung ite kadan na puang matua. Wang kamo paapiambaran lako kita tasang. Deno pa na puang matua tontong saladang ki. Dalam mintu tengka ke ede eta. Dalam mintu sulapa allo katuan ta. Ya agang katuan. Lombom bala tadini. Maranuki mua dia tu puang talu sang buah banang. Ta tontong rondong ki. Dan mintu. Lamentama ki pangimbo malele itu disanga pangimbo sa mulele dia mo tu Yosafat tatampak kidako sambayang kombe ikido suruga adaran pong Yesu lako batu pira-pira tu di pasambayangan telan sambayangan tato temo dia mau tu sang siluran tu tampaliu ke malaman Batangkale dan Nasaki ya duka tu temui allo kadadian nah ya tu agan katingoi lalu to kambanuan ta si misa itu Pak Kamaya lante kombongan ta sia lan klasis Jawa sengak-sengak anak
May komita bayang. Ito le tuku menomba mati olo malaabi imi upuang. Untanda bilang itu dia nama masemi lako kami. Tutontong bang mi popo auran-uran lam mintu sulapa katuangki. Mangka mo kami rondong upuang lantas sangat tu atu. Tukinin base selesang itu dia nakadami. Apa mindar akan upuang. Kita emi sisolangkan nih. Kita emi patudumelo kan nih. Lompogo ilan allo katuangki. Tumintu pepasami loko kami. Opuang ki puang matudo suruga. Atu tetemo tekan mangando mati olo malabi imi. Umpangandoan ni temai sang silurangki tulan naliu ramuan batangkale bilan nasaki maapo sanga-sanga. Ba atu pira-pira te tomatuang ki sia silu ki sia anak ki ba atu ampoki. Di sura alan warta jemaat. Tu malamma batangkalena bilan nasaki. Ay komi puang pasak itu mintu naupayakan keluarga. Anaden naupa na misa atu lama toto sule lama leke. Ana tontong lukam pudi siyang pakalabi itu sangami. Kita runa puang saya dukakan masambayang mati olomi. Pak tu pira-pira temai sang silurangki, anakki, tumatuang ki si ampoki. Tu untamui allo kadadian na. Jamu mungkin den duka tuntamui allo pernikahan na. Maranu kan upuang kuma kamu la tontong saladan nih. Tontong upi ususulan ni lamintu agang katuan na. Yaitu kaparanuan na te may sang silurangki. Kami pasundun no puang. Anda tontong umpu di siyang pakalabi itu. Opuang masambayang duka kan mati olo malabi ini. Temai kami tu toma ajama julu uki tu tondaka apa zaman maranukan kumakamula umpasadian ni. Itu apa nanga tangga ki siya penangki. Lama adin kiaparan belan na kamu tuma kuasa. Den mito ke den ni temay anak ki siya siulo ki undaka balinna opuang mamase komi ni paduluan ni susang ngayo kana ulama adin si panundu melo lanal patuan pasambayangan duka opuang temay tumatuang ki temay balu dia temay anak kabiyong opuang ama sedik ka deno pa analan nalokatuan nalatontong bangun tinggara tu ka komi bela na kamu tontong ng kamasay masambayang duka ka mati olo malabi ime opuang keden ni temay siulu uki belan na dakarang kande siya pintu na tu apa na pogaw ana ta na si sola anak na siya ta na si sola muonena bainena
opuang kamasei pasakke den waktu melo maadin mi pasirampun mi pasitammu lan kamasanangan tontong lompu di sempala pakalabi sangat den mito opuang kipangandoan temai anak kampoki lalu apa sikolanna lalu tingkat K, SD, SMP, SMA, Pak tujuh perguruan tinggi. Benni kamanarangan opuang. Sia benni kasabarasan sia kamatuturan. Daka itu disanga kamanarangan. Den misa atu maadin naparan tua panangalan penanna sia tangaan. Opuang ipanganduan may pengkarangan lalu kumbongan masalo omi di jemaat ki jemaat keramat kelas 10 Jawa sinode wilayah sia sinode gereja Toraja kamulomben ni kakinan tumang kami komba-kombai panundu meloi tumangkan namun disitangai an nama adin di pogau dituru lalan Pak Korea opuang demito ipasambayangan tutuma parentaki adiolu kampung saya lako pusat kamu tula benni kasabarasan kamu tulom benni kakinaan tontong nato negara mang kami kamasiangkan alan nato upuang atontong kan numpu di siang pakalabi itu opuang kipuang matodo suruga ambek masokan lako kami solanasang isorongan tumintu katuangki kesang minggu laki patu lako pasak ke kanupuang deno panaya apa tumintu nakikarang kemintu nakianga kitanga lama adin kiaparan ituru lalam Pak Korea puang ya mote tupangandoki mati olo malabi ini kamasikan upuang ana den lupa niya tu naangana penangki ano pamalabi idu kasangam pagari salangki upuang itanding talingakan mitarimay te pangandoki. Otete puang kipong Yesu, tumangkan nada ikan masembayang, o ambeki daw suruga, ipalaku anna dipakalabi itu sangami, anna patalo tu Pak parentami, anna dadi tu Pak poreami lantelino susi daw suruga, dengkan ni tu silasan nakikande allo yate, ya Pak de itu salah budangki susi kami pagari salana atau kasalan lako kaleki. Tiada amile orang kan diroso. Tangan dadina rinding palakan. Da narandangkan di atas bulituk. Belana kamu tunampui parenta. Kia kapan, kia kamalakbiran saya lakona. Amin. Hai komita ben dan solanasang. Perangi itu Peturona katuan baru. Lamai 2 Korintus pasal 10 talu angka 10 misa. Maka tampakanna
Ikamu silu ukum. Arannu komi. Tuntun ni kumi posialena. Ala komi pakilala. Tangina komi. Kaelo komi. Anna puang matua mora tuotona kamamasean. Ia kamarampasan. Rondong. Asa kesiaga diri naikkan, antakan lantikan Tuhan kamu mutu puang makuasa, undangkan tonton saya lakona, kamar rampasan di puang. Amin, amin. Kombongan masalo na puang. Malay komi ulingkay katuami. Ami tontong maapatongan kumua puang matua. Ia mo puang talu sang buah banang. Tontong sisolang komi. Pakalabi itu puang tambintu alo katuami. Sadiakan lagu maapatong mapuang matua, ia mapuang talusang banang, tontong usangkan, sadiakan kau pintu na Sorongan mila kolona puang matua tu penanta anta tarimai tu pak pasakena. Na puang mora umpasakkeki sia katirin naiki. Na puang mora umparangki lindona sia katiu turu turuiki. Na puang mora umpatiroangki lindo masokanna sia umpasiriaki marampasan. Madoko terang itu batu pira-pira reba jemaat yo jemaat. Penekanan Warta Jemaat Minggu 4 Juni tahun 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau kepada Tuhan yang telah mengucapkannya Bapak yang telah melayani pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur pada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang berkantor main musik, operator musik, Tuhan memberkati Bapak Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 siang setelah ibadah pagi. Harapkan untuk katekisasi peruntukan pundi 4 tanggal 18 Juni 2023 kontingen PPGT Jemaat Keramat. Badan verifikasi. Jadwal verifikasi untuk laporan keuangan bulan April sampai dengan Mei 2023 akan dilaksanakan pada pertama Minggu 11 Juni 2023 Bendahara PWGT, PKBGT, PPGT, dan SM. Yang kedua Sabtu dan Minggu tanggal 17, 18
bendahara jemaat. Harapkan semua bendahara untuk menyiapkan laporan dan dokumen yang akan diverifikasi. Warta PKB. PKB akan mengadakan aksi dana pada hari Minggu 11 Juni 2023 berupa penjualan pakpiong babi dengan harga 250.000 per lampah dan pakpiong ayam dengan harga 225.000 per lampah. Ini untuk diketahui bersama bahwa PKB Jemaat Keramat akan menjadi tuan rumah rapat kerja ya Pak ya. Oke, rapat kerja. Jadi mohon partisipasi untuk PKB. GCA kelas bertumbuh. GCA kelas bertumbuh akan dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 secara online. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk mengikuti kelas tersebut silakan mendaftar ke Komisi PWG Ibu Martina Burakiding. Bagi peserta yang akan mengikuti kelas bertumbuh sudah pernah ikut kelas berakar. Warta PWGT. UMKM PWGT yang kedua akan diadakan pada hari Minggu 4 Juni 2023. Ibadah PWGT yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juni 2023 jam 17.00 di rumah Ibu Louis Pakombongan, Ibu Rida, Eviana, Katerina, Merlim Pakombongan. Pelayan firman Ibu Yulia Tangalayu, pendamping Ibu Mice Konda dan Ibu Ani Tandibua, alamat Tugu Indah. Ibadah keluarga, mohon diperhatikan di warta jemaat. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita serta memberkati dalam kehidupannya. Berita sakit, mohon mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha, dan majelis gereja. Indo ambe siu solanasang tunakame sepuang. Mai komi ta bendan tamenani nanian kure sumanga anta na opuang matua. Puang matua lan pardina linote kamula lon siama toto antana to malama robina mai suruga na popaya penangku nak baik katuan tambah na penaanku nidolwan na tuli bingka nang angin kongga umi o pelabang balulang matotoku Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.